Oh Jesus. Ubibani. Thank you Lord. Unubani ngabi nachuku. Balithatha Yesu. Oh Jesus. Nkosi uJesu. Ubibani. Thank you Lilisa Jesus. uYesu. Lizoba nabazawa benyama. Kwathi bibani. Liyeke uYesu umshayeli. Jesus. Lishumayeli lifo. Lizoba namathalata. Ngezijoni namanxina. Oh Jesus. Nenhlebendwana. Nabantu abadivide umhlaba. Jesu. Abantu abalwa noThixo because isithathu Yesu sambele emva. Oh Jesus. Makufuna yena. uYesu makabe mninzi. Oh Jesu. Imani bazawa. Thina asidingi ukuba siyokhangela isigrike samakhaya. Oh Jesu. Yesu ngemnintsanga kuwe uyasokola. Oh Jesu. Yaye manje ngiyafunda nje. Andinamsebenzi nasifundiswa. Ngingena kuzo. Oh Jesus. Asifundela nomna. Endifunde ngaphezulu kwazo. Ngoba siyifumananga lento ndinayo. Ayikho euniversity lento ndiyiphetheyo. Hallelujah. Anditandazeli. Oh Jesus. Oh yes Lord. Abandimemali eFort into engayamadoda yoshumayela pha ngo-2016 umuntu eshumayela pha ziyambuza izitudent zimbuze imibuzo ngento ebeyishumayela. Oh Jesus. Shumayela imessage kaKristu ukuthempelelwa kwezono Oh Jesu. nokuphenduka komuntu. Oh Jesus. That is the message uYesu wayisiyayo. Shumayela lo message. Oh Jesu. Kabisi kade akholwa basindiswa. Kodwa kusasa ke sinala nkonzo yethu yemibuzo nemfundiso. Namdaya ke kula nkonzo kuzobuzwa mlamuzi. Ndimali yokubuza into yaziyo. Oh Jesus. Nandiyazi cawe nene. Andifune kwazi cawe afuna uKristu. Oh Jesus. Afike sahlala phansi ke pha. Wena mandinika lecture ndayinika lecture yami endiyinikwe ngabo bafundise. Wathetha ngenhlambuluko. Wabuza ngenhlambuluko. Oh Jesus. Yoba ndiweza manje. Thetha nabo. Baphike ayike naqhiba ngathi ke bawukhona ofuna umbuzo lento enqhiba kuyithetha. Une confidence for xa uthetha into ephilayo. Oh Jesus. Mamelani bazalwane. Na shumayela into noma uguqukanga. Andikucengi xa uguquka. Ndiyayaba lento ndiyithethe kuyakuhlala leminyaka. Yongena ekodini. Into endikuxelele yona uyazi. Oh Jesus. Andikwembi. Andikuforce uba izama uThixo. Ndikuxelele njengoba injalo. Uyawuthi noba undisile wandithuka wandibiza amagama onke kodwa into endiyithethe kuwe zozuyijikele. Izawuhlupha uhamba na undithuka nayo njengothuka. Oh Jesus. Oh Nkosi uJesu. Eyawo into ndikuxeleleyo ndiyinikwe kuThixo ihlala okwesipempe emntwini. Uthi oyifuna ithi na. Uthi uyazama ukuyisusa ayisuki kwayona. Jesus. Ndathi mna ilizwa duna ukudibana nathi ngoba mna ndicela impoqo uyehlule wangophume ongena kwenye okanye oqale yakho kodwa uhamba nje uyazazi ukuba ndalahla into yenyani. Sendabodi yakhona ndibheke esibokweni uyayazi. Oh Jesus. Abuza ke amabili yaphela imibuzo. Ndathi madoda akekho omnye kodwa akekho mayivale isiqibile sathandaza ayichitha ikomiti yayiveli naku umpaka wayisafuna ba ayichitha chairperson kanti umethi sikazana
Secretary mithi somshebezi ayichithi ikomiti yase-Fort eyayiphethe ngelo xesha indibizile sendimkile abuya ngokuba umfowenu utata ndiyaresign into uyithetha about bekuthume kum Oh ndifuna Jesus. ukwamkela uyesu into enzima kukuthetha ngoyesu into ongayithi Oh Jesus. uthethe ngoyesu into engekhoyo Oh Jesus. sanixoka sanukwenza into angathi wenzile engekenzi sanixoka Oh Jesus. Thank you, Jesus. sanuthi niyakwazi ukuhamba ningekakwazi sanuxoka Oh Jesus. Oh Jesus. akaxokelwa kafani nosembe kaxokelwa Oh Jesus. sanuxoka sanubisa izinto angekazenzi kube ngathi ulibeke endaweni ethile engekalibeke Oh Jesus. mlindeni Oh Jesus. mlindeni uyesu Oh Jesus. athi phundani kakuhle uzawuthetha into esuka kuwe neyenzekileyo Jesus. uxoka Oh Nkosi Jesu. simaze ivangeli xoka uzenza igorho ngelilo Oh yes, Jesus. Thank you, yabona Jesus. nokuzenza umuntu othandazayo kodwa akwazi ukuthandaza xa usepulpitini ube namandla kakhulu kanti le nto ithetha uya-ekta uzawudibana namadimoni kakhulu Oh Jesus. Oh Jesus. Oh yes, Lord. sanixoka Oh Nkosi. sanixoka thethani nyani sanixoka bosa siyaxoka Oh Jesus. siyasenzisa iba nguwe Oh Jesus. Thank you, sakusenzisa Jesus. sakwenza ngathi umoya ufikile ningenaye sanixoka ma Oh Jesus. Thank you, Jesus. umoya oyingcwele xa ingafikanga suthi ukhona engekho Oh Jesus. ukwizeza kuvesi akekho Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. oyintwelayigoku simprofetisa nokusibisa abangaphambili nabani obabimayikapha uba ngathi kumoya ngeko Oh Jesus. umoya ukhatha xa wehlile phaa Oh Jesus. Jesus. khatha xa uhleli nabantu umoya awubonakali umoya topha ukhatha xa uhleli nabantu Oh Jesus. Oh Nkosi Jesu. sanuzenzisa bazalwane Oh Jesus. uyesu uyabuya Yabuya. uzawunyuka ngantoni Oh Jesus. uzawuvuka ngantoni engcwabeni Oh Nkosi xa Jesu. unokufa usazenzisa Jesus. Oh yes, Lord. Oh Jesus. uzawuvuka ngantoni Oh wow. ngoba le nto uba umoya sizenzise isenza ngoku xa sihleli andithi besikumoya sonke Oh Jesus. ngoku xa sefuneka kwenziwe izinto sibone uba ayibani kutheni unenkani kangaka kutheni ulivila kangaka Oh kutheni Jesus. uvimba kangaka kutheni ungakwazi ukuxolela kodwa umoya igcwele khona kutheni Oh Jesu. kutheni ungabathanda abazalwane kutheni Oh Nkosi. lento unomona Oh Jesu. kutheni ekhona umoya igcwele Oh Jesus. velapha ezimpawu zenyama kuwe bazalwane basiyeke intseketho le yokumapha eqongeni senza ngathi singumoya singekho kumoya masifune umoya Oh Jesus. Thank you, Jesus. loo nto izawusenza singabambani ngentliziyo Oh Jesus. ngoba umoya xa ukhona kudlambini ukhona kuba umatshosi ukhona bayathugelana Oh
Jesu. bethungwa ngumoya. Jesus. Oh, Nkosi Jesu. Oh, Jesus. Usenza sezalane. Umona usenza ube ngumntakwethu. Oh, Jesus. Ndivaka uyabona xa uthetha ngomnina wam noba ulinxila noba wenzani ukwathetha ngomnina wam ukuba evakalayo. Oh, Jesu. Hayi manje unothetha kanje. Oh, Jesus. Ndiyamazi ulinxila kodwa ndifuni mntu oyothetha ngolu hlobo othetha ngayo. Oh, Jesus. Into evakalayo mani. Oh, Jesu. Umuntu ozalwa naye akafani nokatata omncinci wakhe. Oh, Jesus. Uleli naye esibelethweni esinye naxa kuthiwa bhujiwe uthi umzali ubhubile uyakwazi uma ukhaphe nozalwa naye walala Oh, Nkosi Jesu. uyakuthethe wena ba umthulisi umzala wakhe anivele esibelethweni esinye kukumahluko koleli naye esibelethweni. Oh, Nkosi Jesu. So anisalana likumoya kufuneka nibe nalanto ethi xa uzothetha kakubi ngomzali wakho wazi uthetha ngabani. Oh, Jesus. Kube khona into ebuhlayo ethi ngubani lo endizawuthetha kakubi ngaye Oh, Jesu. ngoba nothetha ngaye ukwandim. Jesus. Oh, yes, Jesus. Ngumoya Oh, Nkosi Jesu. emveni koba uYesu esithathile isono. Oh, Jesus. Isono senza ube kude nomntana wakho. Oh, Jesus. Kamazogcina lasiwafuna ndithandana isono. Ufuna into Oh, exabanisa noThixo sisono. So. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Isono ayikokulala nenkazana nokujayika. Oh, Jesu. Nantoni na othi xa uyenzile iwubulala umoya wakho kuthi ukuthi sikukelile isono. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Isono Oh, Jesus. ayisiswe isixa sowulele nomuntu kuthi awusesokweni sesesithi xa wenza into nokuthethe kakubi ngomuntu kube khona ububi. Oh, Jesus. We Oh, Nkosi Jesu. Thank you, Jesus. uthi ke isono usivumele sikuthe enhlizweni yakho. Libitheka ubona limbi nezinto zawo zobana unikhangela ke Oh, kuzoba Jesus. ubonile buyabugcwala apha enhlizweni yakho. Oh, Nkosi. Isono kwesiyathungelana Oh, Jesu. bayivana abantu abanesono badibana Oh, Jesus. bafane. Oh, yes, Jesus. Ukuba uke wavumela isono sakutha uyakuthini? Jesus. Uyabona ukuthi xa imka uviwa nguwe ukuba wawuke wanaye. Ngoba enye izinto uba sihamba nani akabona umuntu onothi bayinathi Oh, Jesus. zazi sodwa. Oh, yes, Lord. Oh, Jesus. Siyathandaza. Nkosi. Uyabona ngawudwena uba wawuke wadibana noThixo uyazazi xa esukile kuwe uThixo. Oh, Jesus. Kodwa wena owawumane uvuka ushushu bengoma lentshumayelo awazi lutho. Oh, Jesus. Ibibandi inkonzo namhlanje. Ibibandi inkonzo namhlanje. Oh, Jesu. Inkonzo ibibanda namhlanje. Thina njengoba uYesu wasifelayo akubandi inkonzo. Oh, Jesus. Banda wena. Mandamina. Oh, Nkosi. Oh, Jesus. Hayi inkonzo ekufudumezayo. Hallelujah.
Jesus. Xa ufike kwizinto kuyabanda kubanda wena ngoba phaya akho mntu akuthixo phasi yakho uphuma naye kwakho. Oh, yes, Jesus. Naloba waphume naye kwakhe nalo aphume naye kwakhe. Kusho ukuthi xa kubanda ubani ubumlindele abeshushu. Oh, Jesus. Ubani lo bumlindele abeshushu kuwe ubani ozokushushumelisa. Andiluphume kubani kuwe ulindele Jesus. ukushushu ubani. Oh, Jesus. Yabona umuntu usengxakini. Omnye uthi hayi inkonzo yashintsha ngobani ngoba wena wenzile. Nkosi. Ukufa kukaYesu kususa umthetho ukuba siblame omnye nomnye. Oh, Usiblame wena. Oh, Nkosi. Uyabona hayi nathana tshintshane lo mfundisi. Umfundisi utshintshwa ngesono naxa esenza izinto ezingxamnye neBhayibhile. Oh, Jesus. Siyathandaza. Thank you, Jesus. Ifuna iphele nyalento yokuba thina sixhomekeke caweni kwi-fellowship yabazalwane. Jesus. Xhomekeka kuYesu. Yesu. Oh, Jesus. Ekhaya xa kukubi enkonzweni yithi bawudlame ndizawugoduka ndiyohlala noThixo kweyamini. Oh, Jesus. Ulahlekile xa ungumntu othemba uba uzonikwa uThixo enkonzweni. Ulahlekile ayililo elivangeli. Ulahlekile. Ulahlekile. Oh, Jesus. Ukuba wena uyoba noThixo ngokufika kwakho enkonzweni ulahlekile. Oh, Jesus. Senzelwe ikhaya. Hallelujah. Njengoba ndiqonde ekhaya abantwana bathethe nonkosikazi, nkosikazi yenza kakuhle ungasixothela uThixo apha ekhaya. Oh, Jesus. Bantwana bam basenze ngolu hlobo. Bangisile ukudla masithandazeni bantabam sifuna ubuso bukaThixo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Umnandi kulo mhlaba umnandi kukuye. Oh, Nkosi. Yiyo ke lento ofika kubuchuku ezinkonzweni niya ningenaThixo anisikhathalelanga nina. uYesu wafa ukuze adilise uthonga lesono Oh, Jesus. ukuze siziyele bazalwane. Oh, Nkosi Jesu. Siziyele. Ukufa kwakhe Oh, Jesus. obayindlela asenza ngayo amalungisa. Oh, Jesus. Mama wam uyawubhubha ufunga sakudibane naye. Oh, Jesus. Because ulinde ukumbona ecaweni nanina ngowethu. Jesus. Oh, yes, Jesus. Yes. Vuma izono zakho uzimise phambi koThixo. Oh, yes, Lord. Oh, Jesus. Romans chapter 5 verse number 6 to 8 ifane inkonzo standards. Verse 6. Oh, yes, Lord. Bangamshoneli uThixo. Oh, Jesus. Uthenga uThixo ukuthi unyaka wakhe sefile ndingamhloniphi. Oh, Jesus. Mangeke simanga. Yini ophinde yenziwe? Sefile unyaka wakhe. Oh, Jesus. Kodwa singamhloniphi uThixo. Jesus. Kanti uThixo wamisiletha unyaka wakhe azawafela bangamhloniphiyo. Ngesimangalelo. Oh, Jesus. Intoni engaphinda yenze? Athi sefile unyaka wakhe. Singamhloniphi uThixo. Ofela izono zethu. Ukuze sibe nobomo obunaphakade. Funda sitandaza. Inqabile intobo kubafela omnye umuntu. Abakungenzeka. Into lesibili. Sofela umuntu olungileyo.
Feliginza. Yo, Jesus. Ngekabeko. Hallelujah. Mhlamba mafunyana umuntu onesibili. Ungathi ngenxa yokulunga kwakhe. Ndicela ukubona wena. Oh Jesus. Kodwa uYesu akenzanga lokho. Akafelanga olungileyo. Wafela abangamhloniphi. Oh Nkosi. Hallelujah. Oh Jesus. Funda sithandaza. Uthixo. Ukuqondakalisile ukusithanda kwakhe. Usithanda kwakhe. Ukuthi uKristu Ukuba uKristu asifela. asifele. Sisengabo. Sisengabo. Oh Jesus. Sisengabo. Sibuze xa uqhubeka nokona. Uthi wafelane kanti uYesu. Sibuze xa uzongena entweni embi. Uthi ayiwani uba kum xa kunje. Wafelane uYesu. Oh Jesus. Wafelane. Oh Nkosi uJesu. Yini wayifela Oh Jesus. xalithi. Qonakalisa ukusithanda. Yathi manjiyos. Singabi cha. Unendawo ngasemthini vele uye kuye uthi sibani ncede. Oh Jesus. Sizolungisa indaba yami nawe. Oh yes Jesus. Lachithwe lidonga. Oh Nkosi uJesu. Isenza singathethi. Jesus. Oh yes Yazi Jesus. nokunceda abayintoni? Kukuba ungabi nayo ingqondo yokuncwaya. Jesus. Ube nengqondo yokumbona. Yokubona. Oh Jesu. Bonke abanhliziyo zisungelileyo Jesus. bayakumbona. Oh Jesus. Thank you Kwizinto Jesus. ongazenziyo bezenza abanye abantu. Ngoba apha kuwe ugcwele ukuthi ndifuna ukubonana. Oh Jesus. Angizange zongishumeza. Angizange zocula ecaweni. Kodwa ndibiziwe Jesus. ngoba ndiyobonana naye. Oh Jesu. Oh yes Suke Jesus. ebantwini ababalisa indaba zabo. Suke ebantwini Oh Jesus. abakubalela usibani banakalunganga. Suka ebantwini Oh yes Jesus. abakulungisa abalunga umuntu othile akalunganga esondweni. Suka ngoba ucela indawo. Oh Jesu. Oh Jesus. Thank you Jesus. Phuma kwinto engahlambulukile. Oh Jesu. Uyazi into engenziwe emhlabeni siyathandaza. Yes. Abasi abaphethe indaba ezilungileyo nabathetha ngoKristu balicela phansi igama likaYesu. Oh Jesu. Oh yes Uthixo Jesus. balicela ngoba uSathane usebenzisa ifowuni kakhulu kule mihla yenu yokunijobha nokuningcolisa Oh Jesu. nokuhlele nijobha ezindabeni. uSathane usebenzisa ifowuni zenu. Oh Jesu. Bantu abano-WhatsApp, bantu abako-Facebook, ambala amathuba bokumbona uThixo. Jesu. Ngoba indaba zibazela behlele ezindlini. Oh Jesus. Mbala amathuba ujobhe uhleli uyinandi into engawufuniyo iphaya. Oh Jesu. Oh yes Lord. Oh Jesus. Kwithini ambala ngomadlamini Oh Jesu. Oh yes Jesus. ambala Thank you Jesus. nami ndiba nenkosikazi itshintshile itshintshwe into eyibhalwe pha ndithi yo uzohlupheka uzawusala. Oh Jesus. Ndithi andifuna ukuziva uThixo zange ndifake wandixelela ingekabi nakubuzwa ndazisa
niba lento ezobamba ibandla libengise. Oh, Jesus. Kwazisa abantu abangekhoyo enkonzweni, abantu abagcwele indaba, abantu abanakeleyo, Oh, Jesus. banathuba, bathandaza, bakwazi ukuthandaza. Ixesha labo lidliwa zezi zinto. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Bakwazi uxelelwa nto ngumoya. Oh, Jesus. Ibandla lonakele liphansi, rhuqwa ngalo, hlekiswa ngalo. Jesus. Labo benza le nto ngabo abantu basindisiwe. Oh, Jesus. Loniyala nami before uposte le nto noyipostayo moyikele Oh, Jesus. kwa yonke into oyenzayo izabuya ngawe. Oh, Nkosi Jesu. Oh, yini Thixo, yini Simakade, yini Thixo wethu, ndiyanivela isizwe sinomoyikiyo Thixo, Oh, Jesu. ayisosizwe eso Oh, Jesus. wasifela Nkosi. abangamhloneliyo Oh, Jesus. kuze simhlonele. Bafa ukuze simhlonele. Oh, Jesus. Kuyini uThixo? Oh, Jesu. Oh, Baba. Holiness Oh, Nkosi Jesu. inqabile kule mihla yethu. Jesus. Ungcwele Oh, Jesus. bonakalisa ukuzithanda uThixo. Thank you, Jesus. Ngoba sifele verse number 8